Narkotik jenis dopana, sokmota, kin dopana gede mereka. All jenis no harga satu pantai. Ma pasok foreigner reno serumung dijaga. Dopani borok dormoni samutan nero. Tai sikli rok mota media. Tai jota ha responsible dopano division kaisa. All movement sama kira sama peredaran nangai. Chin security agencies ra belai kena narcotics money rom norami kamayo. Sis khaitan money apa tu nunggu klayo. Drug pon ya kalainai. Syndicate rock sini, border sini, digital platform rock tai sini serumum no romo sekarang bagi satu pembaikah. Aku dibagi no haus sasir mani kok sini ya. Aku dia ni mathamjana ni kok no kok salena nangai. Kerong naik penamjana ni kok sini ya. Serumun no mana sinai. Sini border security terak kainan ni kok sini ya. Jadi hebredes ni kok no bermalang sungai. Tini haus itu memang surat nama hawa. राजनीतिक सालायनानै सायबोनो तेबो साकारि कखनो वानसुनि सालायबि दफारि बिसिमासि गासिनि रकनि वानसुलै पार्लियामेन्ट नखा वानसुमु नाहामु सोंलायनु दाय नायजेरे मानसिनि ककिया गायसा बनदोय गिबे थुलायदि Semua kaham kaya wansong sendi, bukan ketar kaya wansong semuanya wansong sendi. Bukan kotor dapat orang dari salai di konstitusi di bisnis bisa kerajaan India ni sikli rakli, hamkai nol ni bagi ham kotor ni kotor. Omong parliamen ni sesana puluh direka nol ni kotor mara, demolition kat kerajaan. Nugoro kami tidak ter, tapi mungkin kami robo kaham serta. Jadi, drugs tamani, dari drugs banyak tamani no, bahagia makan. Cheers banyak ni bagai, sini bawa, tamah hanya ni bawa, dan sini drugs yang berani, sama je mungkin tamah no, belakang hanya. Aku orang tu je, sama ni bagai. Jodoh ni masuk no, aku cakap, paling ni boleh no, nak tamah bagai. Members of Jena more of Lake of Sinai. Consider Mother Tabella. Our question has a also. Our question are Jesse Razana, Secretary General, who lesson more duty. I would like to raise an issue towards the Indian youth, which silently causing their various traps, drugs, cocaine, ganjas, synthetics, drugs, worth of crores of rupees. Behind every seize of drugs, for every consequence, many more escape, not protection. Today, drugs abuse is no longer confined as a metamorphic cities. It affects villages, towns, rural areas, schools, hostels, and even the coaching centers. I would like to raise an issue based on the data released by the Government of India, where our neighboring state, Manipur,
is very low. On the seas of ganjas of only 130 kilo, but you can sell in 2,95,030 kilos. Between the year of 2014 to 2024. It was an issue. However, I must respectfully point out that this government believes in action, not merely on rising question. Let me tell the fact before me. Yes, the government is aware of the threat posed by drugs trafficking. Drugs trafficking is not merely a law and order issue. It is a threat to the health of our youth, the economy, the security of this nation. That is why the government has adopted zero tolerance policy against narcotics. And our intelligence agencies like NCB, Narcotics Control Bureau, IB, and DRI have identified the major road through which the illegal trade of drugs are being done. I would like to point out the major road through which illegal trade of drugs are being done. Point one, there is the Golden Triangle. It includes countries like Myanmar, Laos, and Thailand. Through these countries, the illegal trade of drugs are being imported into our countries, and our intelligence agencies have already identified and already seized the drugs ganja across the border area. And we all know that the opposition leader says that recently the cases of Manipur, the issue of Manipur, yes, the Golden Triangle, the major road through which the illegal drugs are being brought into India. It also affects Manipur, Mizoram, and Tripura. So because of that, our intelligence agencies have identified and seized the drugs across the border area of Myanmar, Laos, and Thailand. The other major road is Golden Crescent. It includes Afghanistan, Pakistan, and Iran. Through these countries, illegal trade of drugs are also being brought into India, which affect the Indian states like Punjab, Rajasthan, and Jammu and Kashmir. The illegal trade of drugs are being practiced using the modern technologies like drone. And the other major road is sea. Recently, Indian Navy has also seized lakhs and crores of drugs across the maritime road. And the other, there is international airport. The international airport becomes the major road of drugs, illegal drugs trade. Recently, NCB, that is Narcotics Control Bureau, have arrested two women trying to transport illegal drugs of 28,080 kg of hydroponic ganja. That is estimated to be around 10 crore. Yes, the government has strengthened border surveillance across Bangladesh, across Pakistan, and across the northeast area. And our BSF, state police, DRI, custom duties, and other enforcement agencies have also enhanced. Ambai, Bono, Ojora, qualification, qualification, government segment of drugs opportunity youth dibagai hanja. Thank you very much, especially organizer, Ramya Subdivision, Senior Tribal Welfare Officer, and official staff. And I congratulate board of team, treasury and opposition.
Normally, kaham debate. One more thing. Today, hambai kini nolo. Abang parliamentary session now. Drugs. Ini issue beri kami beri dalam kaitan hambai. Because in technology society drugs more directed as a trade. In a society as a trade directed in future. Across the country, more as a delayed masih addiction. So sana pakai koloni type mana? Acha. Bisa salah itu kalau saya kena bisa. Saya mahu actually addiction. Addiction. More whatever mobile document. Mobile addiction bela. Jenis era tahu mobile bela addiction. Addiction, terutama form addiction. Bahasa drugs tahu, bahasa alcohol use kayu, bahasa cigarette use kayu ini ganja also. See, all drugs everything are addiction. More जिनके वंशों को addiction jadi body वो cigarette addiction, mobile addiction, Dr. Nora Bolko Sabo, bomb का Harvard से scientist, addiction drugs या addiction mobile या addiction का जी brain addiction हो सर मोबाइल ना यो माने हम यूज करो मो बॉडी से रेस्पॉन्सिबिलिटी का ब्रेन आपका सामने में को फिर हो सर वन सुख का हम और वन सुख नहीं कारण जी ब्रेन से विल पावर तुमको जे वन सुख ना चिंगाव खाई ना Bangga research saya mengatakan, jadi brain, sono, most of the kami mahu jadi most of the is kami. Sometimes we fail to but kalau brain, jadi one of money, sono change saya. Dr. Nora Sawa, jadi the addiction more khaji bofong ni pergi lo pergi suang suang pergi lo jadi addiction start jadi bofong ko je dopamine create ongo oh jadi one suang ni jadi bofong ko emang suang pergi dopamine create brain dopamine এমন একটা জিনিস brain system more low and high what's the high what's the low jefro dopamine create with high from gange senta mo o je mono muna bas khana na drugs na le ta mo drugs na lebro aram they can feel feel kai mana poro जरा alcohol use करने लो, जरा cigarette use करने लो, तो feel है मतलब आप लोग भी जे dopamine जे तम लेवल range वो high, जे पूरा high पूरा गए वो आप लोग आराम नहीं होंगे, क्या वो पूरा low होगा है, आप लोग के बोटा मुझे नहीं,
bini stressness hajinai bini musuh mani pakai pun kaya dia orang yang musuh yang sinai kalau tu tanya dengan musuh yang sinai apa mereka pemain kami hai long apa tu sebenarnya sama kaya musuhnya tu deh kebiri kaya musuh dia God of Almighty One law and kindness feel kindness or brain or system Amun tadi subjek doktor Nora, bisa semangat tu saya, oh ini brain, apa sih soalnya addiction. That means brain itu control maknanya. Jadi kasih mo nukati parlimen session kalau appreciate kerana modal, baru sih kalau tu, because jemok parliamentary session. Most of the programs in India, because semua ऐसा program का हम खा youth from us implementation खाइमान का, because youth is the future generation. In backbone, today's youth, tomorrow's future. And anything single about in future. There student law, now in backbone has in future. Now salsa, leadership finance. साजा काम गवर्नमेंट जॉब पोस्ट करना है जब प्रोफेशनल साजा लोगों ने एंगेज करना but ini no experience I hopefully no experience साजा लोगों workshop ना लोग तो कहेंगे इस memory station जिन्हें लाइफों में कैसे memory station हमारा कहेंगे लोग hopefully तो दी ईश्वर जो बात है साजा लोग पार्लियामेंट काम करना है नहीं जिंदा पढ़ना सारे करना है Asal 10 million December, hopefully, masses of the public represent someone and they're very proud and happy. So, very proud and company. Run on activities to do it. One day, real hyper. And now we get a parliament number, assembly number. So, I appreciate you always. I'm not glad to appreciate you. I'm not activities, can't take a whole creature. Even I'm hopefully I'm paying such a good parliamentary tool, such a good legislature to break hands. And we begin our topic, drugs, special drugs. So more look at how much of many initiatives new Yamia. So government has to put up the addiction center. More senangkali kamu, si pada district kota kamu 120 crore ni kasa di addiction center. Senangkali kamu, dan government ni isu-isu je tak naik penuh project. Apa sorry kamu, but naik penuh. Ini sarapan je government itu kaya. Amal sekono, jadi desa dulu. Tahu, terberapa most probably 8,000 sekabang, 8,000 almost 9,000 model SIDO converted into through drugs and series check ammunition maximum coverage. HIDO convert. Angsa ekonomi se drug addiction जब हम तबो HIDO से convert into company is more dangerous drugs. Model people see the society को kalau serious share value अब चीज society को टेक people see. Sini especially sini kebasa. Ini younger generation dong. Kalau draft ini menjawab setengah mengurusi family ko. Sini society ko nong nak kemana tahu sampai real ground itu. Dalam orang family somai orang sama. Para bawa rapat scale of Somalia. Am I right? Rapat scale of Somalia kam kayak gitu because dia orang educated orang bolas ke ramah komnai mani mak komnai kan betul because ini kayak
The society ko belai ke effect. Nora kone kaya basa kaya iya antrak se aku ni yang no. Jadi proses responsibility macam. Kalau kita sini kan ani orang jadi edit tu, ke ani family wan itu satu dia society berapa effect. Sesuatu responsibility mana? Counseling দরকার যারা এডিকেট করার কাউন্সিল দরকার di addition ikama lama to abang dino sabar even among renowned person ro celebrity ro toma editing kha class editing toma editing kar but happen boro recover thaye ini successful budi no korsa khori nu no sakai sini nai jara celebrity ro samrai dotana sabse samrai dotor film actor jara ko sini ga basa sini ga sini nai samrai dot akasimi success story sachi bin bukan minister central minister Sunil Dot bowo celebrity film star Bollywood film star name dani film star bos salsa emon jaga kami soi jani soi pura dan samang pura addiction gue life pura ini restaurant khan lagi salsa bo addiction drugs na gue sangat jauh buka Pemani sisa dia saung ini boleh saya bos sisa bu orang apa lagi nara saung khairo bin buma som dui ni boleh cuma sisa bu tu aku mayu tu sisa bu mayu tu sisa bu lo naga mayu boleh ni kan bina orang sendiri buma som apa tu no kau belajar bu binong boleh cuma kau belajar দুইটি মাইসে সিজের কাপ নিয়ে ঠিকায় মাছ নেই যখন দুদিন পর শিশা প্রথম থাকি আমি তো মিয়া হলে ভগবান কারো শিশাটা বোকাবান শুনতে কার বড় কাম মতো বসে তো তার মতো আমি ছিল তিনি শিশা দুইটি শিশায় আপনাকে তোমার সন্তান হিসাবে নো আপনাকে রিল্যাক্স থাকা रिलैक्स करने पर जब बॉडी एडिक्शन को तो बहुत साथ थे नहीं मैं उसको छोड़ूंगा आप अगर बॉडी एडिक्शन ही तमाम जरूर बाबू फॉलो करें आगे का लोग सक्सेस में मोनिशा केरला है बोलो एक्ट्रेस बोली नहीं एक्ट्रेस बोली वो एडिक्शन से ना फाइट करो लाइफ पूरा स्पॉइल नहीं काम का अगर मोटराई थे एडिक्शन था जो एडिक्शन में प्रोसेस में बहुत सक्सेसफुल आंसर में तो मोसे जरूर ज़रा एडिक्शन को बाहर की सिंपल सक्सेस कहने में ये प्रोसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी माना nothing is possible impossible माने को नहीं but एक से ना वो के डिसीजन one decision you can change in your life. Kaisa decision in life can change things. Not only drugs. Answer is also student number. Just in life of success mane badle kaisa decision plus kaisa dreams madamai. Imam makan macam ni gold makan lagi. Normal gold ada. Jin wan semua jin gold kan jin destiny tam makan lagi, jin dreams makan. Imam makan lagi. Nen tam makan lagi. Jepur gold setup kayaknya, wan soalnya dengan 50% almost will success. Kasih ini saya provoke. What do you think you become? What do you think you become? Nentang wangsu, nengamai.
Amri bagai job to student na mon sanai, ci sikla mon sanai. Nel di dream set. In future ta mon musuh, yang set tadi yang success. Without dreams you cannot success. Dream today, iman today, goal today, you never success. And by job dari kasusah, student from no life and goal set up by the goal, no 50% kami ini goal for achievement. So thank you very much. I'm taking off sahabat. Rohan jadi yang no life betul no success ini. Thank you once again. Humble betul. Tribal welfare officer ki Kumaludi college के political science department बा मिले वही मिली ऐसा mock parliament session का actually sir from सम्भवतः जुलाई से जून कुमारलंदी के कॉलेज के टॉलीजन स्टूडेंट एसडीएम ऑफिसर इंटर्नशिप करती kai apro टॉलीजन का नाम कैसा नहीं आपको प्रोग्राम आपरो नौकर ना कैसा राजनीति नो कैसे डिबेट कॉम्पिटिशन लाइका आपरो ना सामान्य को ना कैसे बात करना पार्लियामेंट सेशन लाइने में or playing a part no in a finally implement like that. Kumalam degree college में political science department no and belai के नंबर के किने one सुन playing सुन successful implement लाइन मामा ने बात. And जो political science department में जो master degree ये तो like that. Kalau subjek kan, jadi kan हम सब ये जगह था को अब तब क्या नहीं पीरियड तो कैसा पार्लियामेंट सेशन ना ट्राई आते के साथ डेटा वन को हमने इम्प्लीमेंट समय पुनः खाली तो किसा ini je presiden nojong langsung itu bukan kini rada bertanami पुलिस ऑफिसर को दमनी और एस्कॉर्ट तो तारपरे को प्रेसिडेंट को सैल्यूट दिखा बाहर प्रेसिडेंट जब तो स्पीच जो आप लोग को एमएलए साथ हम रिक्वेस्ट लगाने का भी को आज थाईमियों परिवार से मैं गुस्सा में रिक्वेस्ट ले को एक्सेप्ट लेगा और सर पहले हम पे स्पीच करने का भी एसएमएस करने का भी पहले हम पाए Ira and Lobo School Principal, Kini Boarding House Committee Vice Chairman, Saindra Tusani, Sabtunami, Sabjedu Chairman, Dr. Tushar Sabtunami Chairman, Ira ne Kumalong the Polytechnic Institute ki Principal. Mekai Political Science Department ne from the Professor from Vidya Bangu, mekai jara participants like a student. ना परफॉर्मेंस गले के नो काम लोग का इन्हें कहने तो ना पार्टिसिपेट लाइक है जो पुस्तकांगो 15 अगस्त और 19 अगस्त नरुदोई नरबाई की बर्तरा कैसे लंच पा सांझ बर्तरा कैसे डिनर एरेंज लाइक रिक्वेस्ट रखे नो अब तो महाराजा विक्रम के बाद सेलिब्रेशन तो वो पुस्तकांगो टूर्नामेंट कैसा प्लानिंग को तो अपन आपका फिर लगत जाके ट्राई मान लिया जो पर मत तो नो कि मात्रा की 10 बुआ के विलेज रेवेन्यू भी खेंगराई बासी घर आरो कयेकटा पारा सिलेक्ट लायै किनि पररंनि डकुमेंट कालेक्शन नि माने रं बेखौ नगद थाका केवल एसपी गरै पीआरटीसी गरै birth certificate gray, ration card gray, आमती लोग एप्लीकेशन ना पर निबाता में लोग fill up लाई दियो, तो होना नाम ते कैसा वाक्य मुक्ता हो, अब फिर भी नगद में मत क्लेम वाली या कारण होता मत लो, स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट, खाना ये मैं मासो क्या क्लेम वाली, प्राय आरे खातर ये पूरे फॉर्म लेके अब प्राय कंप्लीट नहीं पहुंचे तो, किन्हें किरानी सब डिविजन ना, खाना ये मैं मासो आरे खातर ऊपर प्राय में सर्टिफिकेट तो
শ্রামণী আবার 5 টাকা ফাইনাল সমারোহ একটা প্রোগ্রাম করব আর ওটা 500 উপস্থিত থাকবে অনারেবল তিনি কোর্ট রেজিস্ট্রার তিনি মাধ্যমে তো বাংলা পার্লামেন্ট সেশন আমরা গোয়া আগে একটা এক্সাম্পল খাওয়ানো আবার 2002 না পোটা অ্যাক্ট প্রিভেনশন অফ টেররিস্ট অ্যাক্ট দিনে अपने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी তিনি পিরিয়ড সালসান স্পেশাল জয়েন্ট সেশন পার্লামেন্ট নি আন্টা পর্যন্ত তোমার আপনি কলেজ যে সম্ভবত সার্বিয়ার না আপনি একেবারে 10টা ছিল আর 9টা পর্যন্ত প্রত্যেক মেম্বার স্পিচ রাখা আর শেষ প্রাইম মিনিস্টার অটল বিহারী বাজপেয়ী কি ফিনিশিং ডেবিনে সেটি স্পিচ দেওয়া खोनादों belai hambai ini media rokno ini cengoro cini jeranja sub division bai tuijak tuiduljak cini kumulung degree college ni political science department ni through tini no je mock parliament session और चिनी याकली स्कूल ऑडिटोरियम हॉल खाइजाका मो बेलाई नांकुकमानी जरा एवं चिनी जे मॉक पार्लियामेंट्री सेशन मो एक्चुअली शुद्ध प्रोग्राम सिमिनिया मो चिनी अपकमिंग यूथ रखनो चिनी सिकला रखनो कैसा लीडरशिप प्रोग्राम बोहनी मानो लीडरशिप ट्रेनिंग बोहनी मानो कारण बिकॉज चिनी अपकमिंग यूथ मो चिनी खाना चिनी फ्यूचर जब बरंग नो सालसा पॉलिटिशियन नंगाय बरंग नो सालसा good teacher ngai borong salsa government official ngai gam ni bagai mo kaisa training je training chini sikla rokno mo implementation khaimani gai karon chini sikla rok jodi political awareness jodi kering gantai karon politically beleke awareness tongna nong chini sikla rok karon onek jara ta mong chini sikla rok political awareness kering ni bagai chini political chini sikla rok student ka hamro khabna na ya ga mong kha politics যারা বিলিয়ন র বড় বড় হামনেন দরকার সিনানি দরকার তিনি যেওর টপিক না জাখা যে টপিক হবো ড্রাগস এন্টি ড্রাগস নতি গভর্নমেন্টনি অর ট্রেজারি বেঞ্চ তাই অপোজিশন বেঞ্চ বড় খাইজাকা ডিবেট চল লাইখা কাম আং বড় ফাই এক্সপেরিয়েন্স খা যেটা তিনি অনেক কিছু অ্যাক্ট দङ এনডিপিএস অ্যাক্ট কিন্তু গভর্নমেন্টনি যে তাং বতাং রা কিন্তু আমরাও কিছু কিছু जों তথ্য মাংখা গাম বাগে আং বেলাই आंनि जेबो प्राइड फिल पाइका जेटा चिनि सिकला रक বা চিনি বড় অংশে অ্যাওয়ারনেস দং যে ড্রাগস ইভেন মো একচুয়ালি বেলা দরকার তাং হিমালয় চিনি সোসাইটিও যতনি তাবো থ্রেট কতন হংতে ড্রাগস কারণ চিনি চেরাই রকনি খানি जों गोबांमा नुखा जों बसा गतला परिरिबो जों तर शांति करे जों आउट अफ स्टेज रो होइबो चिनि शांति के तां हम चिनि चेराय रक ড্রাগস बेले कबले जों कारण ড্রাগস अब मारक तक चिनि बगे चिनि सोसाइटिओ ते फैमिलिओ बो बेला इखेन क्षति कारखुंगै गांव बगे दिनमन बिसिंग नुकजाखा आं बेलाय गाहाम फिल खायगा एबं आई विश आं ब्रना विश खायो जेता बरक इन फ्यूचर दिनि न पार्लियामेंट सेक्टर आसमा हेके इन फ्यूचर अब रियल बरक खायमानथों आबानि विश दंमाय हामबाय